صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا منان، آمين يا سلام، آمين يا لطيف، آمين يا قريب، آمين يا مجيب، آمين يا مختار رحمن الله dan sejahtera Nabi Maula kita ya Allah Muhammad sekeluarga dalam sahabat semua Allah ya Allah amin ya Rahman amin ya Manan amin ya Salam ya Allah ya Rasul amin ya Qarib amin ya Mujib amin ya Mutal Allah kasih sayang ya Rabbana kamunani berhina-hina ya Allah dalam iman yang sempurna di akhirat azabana Allah amin ya Allah amin ya Rahman amin ya Manan amin ya Salam amin ya Rahim amin ya Qarib amin ya Mujib amin ya Murkab Allah berlimpah karunia dalam ibadah kekamuruna Allah suka rindu Allah terbelah uramalah selama-lama amin ya Allah amin ya Rahman amin ya Manan amin ya Salam amin ya Rabbi amin ya Qarib amin ya Mujib amin ya Hukam Allah begitu oleh doanya lindung kamu ya Rabbana benar-benar awal akhir dan mati sempurna amin amin ya Allah amin ya Rahman amin ya Manan amin ya Salam amin ya Rabbi amin ya Qarib amin ya Mujib amin ya Hukam ya Allah syukur mudah kubur belapan beri amalan di pada masyarakat semoga agama didikan Nabi betul betul amin amin ya Allah amin ya Rahman amin ya Manan amin ya Salam amin ya Rabbi amin ya Qarib amin ya Mujib amin ya Hukam Allah kamu mulai
بالعشا والأرشاد شفع النبي وتلميذا آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا منان آمين يا سلام آمين يا لطيف آمين يا غريب آمين يا مجيب آمين يا قدام نبي بلبا بابا يا ديدام نبي جمال تدي نورك نبي بلبا بابا يا ديدام نبي جمال تدي نورك نبي جمال رئة تدي بساجا النبي جنجو العالم نبي كما جاء